Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini Aye ketemu ondel-ondel yang pengen ikutan cosplay ondel-ondel serem teman-teman. Pengen jadi setan dia katanya. Yuk kita lihat bagaimana bentukannya nih ondel-ondel. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة إنا